Perić igra jako dobro cijelu sezonu. Oršić! Tamo brani Hansen, ali i dalje je opasno. Hajrović za Petkovića, Petković ima li kaznenog udarca? Ima! 11 za Dinamo. Upozorenje Hansenu o kretanju i izlasku iz vratarske linije. Bruno Petković. Petković gol, fantastično izvedeno, gornji kut, neobranjivo, snažno. Dinamo vodi 1:0, 8. minuta. Ide prema Petkoviću, Oršić može doći do lopte, nema zaleđa. Oršić, 2:0, 28. minuta. Slavi hrvatski prvak, drugi pogodak večeras protiv Rosenborga.